Pakaya mewakeh kita iki ya, gilingan baru iki. Tapi durung ana pegawai iki. Wih. Lah ngekol dewek kita ora ketemu. Merdeng-merdeng mau ga. Wih, ampun ya Allah. Ndas gatal mana iki, padahal tak shampoo tapi udah dina iki. Tapi masih gatal bae kita mah. Aduh. Sedih gimana ya lah kebocat iki, dokter ngengkolaken ki. Aduh. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Apa, Jak? Ngegiling arep. Ngegeling pari yang di bang geling si Pare Riki. ning omah. Jadi- Pas ni cokot. Di sini aku terus utang pejabat tol. Gotong-gotong pariku. Lah dokon si Sayang sayang gue lah, Kak. yang baru jadi anak buah. Wes makan bes aku celuntang bakal kon RT gotong-gotong pari sing manira. Dokon si Pacet si Norul si sayang ta. Mohon ya. Iya aku lupa nih Sira. Konon bae. Oh, ya wes gampang. Sira. Teluk ya sepacene. Aja maning, yes. Ya. Aja maning-maning sih merentah kono di pejabat ki. Di pejabat RT kon gotong-gotong pari. Di mana jokot-jokot dong si Pacet ta si kita. Nurul ta beranak ka. Di bebuakal si Reki. Pejabat tete kon gotong-gotong pari. Ampun lu. Wes, ngomong gele gitu ngana temen ya. Ana sing merene. Kita sing dokon gotong mani pari nih. Celuntang ya. His, ampun ya. Hei, siapa ngantuk kayak gimana? Aduh, ngantuk temen ya. Turun dikit lah. Sudah lama. Teh, Apa Ron? kopi gue teh. Posisi Reki, dorok-dorok ning kene iki. Lah klimen teh bangku kosong teh. Durung didodok si Reki. Dokon-dorok nih dokon sapa? Ngadeg. Di leten jangan tai ini kun teh. Ngadeg. Wih, kono nih telui. Ngadeg. Jak kosong kena apa teh? Gena sekil kita ngelonjor pengen ngantuk kita nikir. Wih teh, pejabat orang mau kono enggak teh? Wih. Si durung dokon-dorok wis dodok di celuntang bakal ada si Reki teh. Sekil, si Wih Reki. teh, wih atau di mau kono enggak teh? Durung dokon Pejabat dodok. tuh sing bagus teh. Lah iki ramah kita. Ya orang kono enggak teh? Kayaknya kan kosong teh. Lah kan durung dokon dodok sek Nur. Injak RT nih mau kelayar biar ngantuk kak. Kerok kita nih. Lah arep benang ngelonjor kita. Jauh sih durung ngelindur teh. Di. Teh, dulu kopi teh. Wale bete. Si Reki bakalan Das buyangin teh. kopi segala menggawe orang juk kopi mana si Reki. Iya teh, daripada nyolong, daripada ngerampok, mending aja jaluk teh, baik-baik. Gua sari sirapan kopi makan baik kita sing barang mau iki. Ngangkol mesin nih kurang muni. Iya, jaluk kono bisa kuduan pegawaiane bae. Lah ya siram wong jepene kejaluk bae. Wah ya hebet teh jak kono pejabat. Coba aku benar katakan lebih baik tangan di bawah apa di atas? Tangan di atas. Lah iya semua nomor iku je. Aku udah magawe deh kita wajah ngejok jaluk. Hina wong ngejaluk iku. Ih, layar kono teh. Hina kuning kita telui. Lah yo siram udah pengen jaluk bae je. Wajar, Usaha bet, depes, pengen kopi mah gampang. Angkolakan iki mesin kita supaya muni. Masalah iki mesin baru iki. Ya kalau ada kayak kita. Ron teh. Iya, aja gegabah iki nih. Yang kulakan yuk. Kita marok ke gabat teh, beberas biasa nih teh. Oke. Hati-hati yang kolek, soalnya baru iki. Barusan dibuluk makanan kita baru dirama. Sir jawab bae ngomong kita kok. Salah ben siraku teh. Kok digetek kita nih. Baru bisa teh. Ya Allah, sir aku primen. Kau digetek tarik kuning teh. Apa yang tarik? Bantuan ditarik, gitu muter. Allah, tarik primen iki Nah, nih. iya mau kau teh, coba teh. Teh. Kalau teh. Durung teh. Terus teh. Halo teh. Tenaga nom lete muka niku bisa nih maling gedugan kita doang sih. Teh, marah bae. Kayak gampang bae dia kegoro bisa. Nilai kita wajar tenaga tua, tenaga nom je. Ya nom beda bae durung ngopi teh. Primen Wes, ba. supaya urip ya. Urip apane? Supaya muni ki mesin iki. Ih, Kotak kayo kopi nih ya. buana bensin bulaka. Ya nak tak isi jepol primen mah. Lah, Wes bisa tak tinggal bae. sikitnya supaya muni, lawan durung muni otak gege kopi nih kita. Ngomong Ya. mesin anyar. Ya anyar. Anyar bek ngadelang doang kita gak anyar ya. Mak. Ngomong wis mitang supaya muni ya. Lawan orang muni otak gege kopi. Tak tinggal deh kita ngadem kita nih. Ya. Ya wes. Coba awas kok. Saya muni. Marah bege kopi ora.
Rol, sing benar. Yang Ya, kalau Teh. kamu nih. Wih, kopi nanti bah. Wih, ampun ya. Dalam maning aku wong geling iki. Ikan pegawai ini teh cacat baik. Iya di pegawai aja orang muni-muni tenaga nom kon niku. Ampun dong. Teh, ini lagi dodok teh. Itu lagi harus sopan. Dodok apa teh? Apa? Kita ki lamit kecut teh. Kabe warga ngejeluk cakam kecut baru nih kita. Teh, Di. premen teh. Jangkrik. BS usahakin. Masang pakong wing ngejebol sakate warole. Kopi lah apa sih? Kopi teh. Di kopi-kopi segala. Si wis makan bete. Apa? Wis menggawe apa tak apa wis sing penting mau ngopi bang iki si. Wis. Pegawai apa ya? Isi apa teh beten kene teh jarang mah ake channel. Bias kiki, ndas kita buat lagi kita. Butuh mampu uan niki. Coba dulu. Balak sing buri kita Pak di. Ngomong apa ya? Yes, ngapa ngopi mau tak pesenakan kopi dari kau. Yes lah, petan telah Oke. lumayan. Soalnya gua tuh lagi ndas iki. Coba ndak menang enggak? Wah, sing bener gajah digelipak isir kita utang nih pejabat. Iya, ndak sebuah lah teh kayak sangkrak. Wih, Wah. mau ke pendak bubidan. Wih, iya kerja. Iya, ngomong RT. Sing bener sih, Cak. Iya, bener Iya, Be. serius. Iya, semangat kan ngomongnya. Bukannya mah kayak demen kan ya. Serius jam. Iya teh. Sing bener sih. Benar, Be. Mau dodok ya. Anak kau diri anak kopi nak. Wis nang kota telepon kopi nih. Ya ngopi dikit ya, Iya, kata ngopi ngobrol kan. Ngopi, guys. Assalamualaikum. Tah. Dengar ya kopiku. Gambarnya. Yes, tak tunggu nih. Iya, teh. Kopi mah lejar guys dapat yang. Tenang di kopi nih. Wis non. Wih, non kita. Ya. Kopi nitku. Sobit ya. Iyalah. Iki mah gelas titik kan. Wis ngake be aduh. Yes, mantap kopi deh. Aduh, bening teman teh kopi nih teh. Iya sih. Kopi enak ibu. Ih beningnya. Wis teh mau bubidan. Priang kopi kita. Ana salam nih RT. Ngomong aja. Pak RT nih endi jakun. Teh, kopi kita nanti. Apa sih Riki maning? Ganggu. Duh. Teka. Ganggu bae. Dikira aku sepace mau kopi kita mau roli teh. Lah sih kan durung nyala kan, durung nyala. Garing ke megawe aku sing bener. Lemes teh. Apa sih bener-bener iki? Kopi teh. Kopi kita. Megaya dikit bener ka. Wih. Apa teh? Megawe apa teh? Beda kan muniakan mesin ku dalam main nong giling Aku ya. orang konon. Cocok bener. Teh, si Rama Ini dorong. beka Dorong. kagak oli kopi. Lah ya Gimana gimana megaya dikit? Wah, lebe. kopi kita loro ki mah. Pengen banget. Awak kata lui. Megaya dikit mana nol. Megaya dikit. Wes. Mana kan kita dikit ka? Wes. Orang konon. Megawe dikit merana ka. Cek, sirat ngajak ribut, Cek. Ngobrol ibu bidan Teh, banget. teh sirat pilih kasih temen kita, Teh. Kita lagi nak perlu korang siram durung megaya jeung dicantik kita gini. Teh, kita mah puagel keringat kotor si pace mah dodok nih kenen. Di pak keringet teh. Metan itu mah doang. Megaya deh kamu wes. Bukan, miyak-miyak doang. Rugi kayaknya kita teh. Rugi. Kita mah pegel. Uni akan dikit ka. Pegel, muni ani ka uis, diengkel-engkel. Lu durung ngomong je. Megawe dikit. Kita mana? Wah, lebe. Wis lah tadi. Laden mau Si aku cek, aku nonton lu cek. Aja tukar sirprin, tukar kene iku. Apaan itu? penting mah ngopi. Hati wah lebe. Woi, ndak si pace ki meroro. Orang bisa. Kira megaya dikit mana ka? Wih, mau nonton lu sih. Cek, orang CS skor kita sir kecek. Lah ya premen sumbang ini gemekonan aja. Gus teh, wes aja macam-macam sir aku teh. Macam-macam. Gara-gara sir kita mau pegel si pace mau ora enak. Lah, apa sih nama kamu di kita iku? Ngopi manis. Oh, ndak si pace ki cekel-cekel. Teh. Pace ora wis. Wis RT na. Uni akan dikit ka gilir ka. Dalam mana aku mau geling iki. Ngegeleng marana ka. Uni akan dikit ka. Geleng. Sira kita cek, gara-gara sira kita cek. Lah kita bahas. Kita mau pegel, sira mau orang beke metani doang. Garan ga jalan-jalan iku bari cari solusi premen udah caranya bisa ngopi. Kita mau megawet cek judulnya. Sira mau nonton lu ini kita cek. Lah ya kita memegang jalan. Jalannya pinggir rumah Bu Bidan. Wis megawe dikit mana kan pendak Bu Bidan. Maunya Bu Bidannya Ngecek no sira ki. Ada tukar kene. Engko di kita. Mau dicek. Wis simpen lima kopi mah kegawan kita lah. Laden awas. Weh cek, kopi ku cek. Lumayan, Bu. Cek.
Woi. Woi, Cek. woi, kok gitu, woi. Woi, gampang bubidan mata. Kopi, woi. Tadi ngopi. Aur-auran tekangan is. Bocah laka, buri adoh ki. Lumayan berhutan. Ngopi dikit deh. Wih, pacakan dikit ya. Wih, main dulu Cek. Pak cendikin ya. Wih, selamat ngopi maning. Lejar lo, deh. Dodok dikit lah, nggak usah pegel. Ngopi dikit lah. Udah, lejar yang mulai pengelan, gogok kopi, udah bobak nur kon RT lah. Wih, galen tes ngopi kan, pengen nguyuh kita kan. Duh, nguyuh dikit lah. Aduh. Nah, makanya minum ngoyok ya. Kopi. Dak siapa ya? Ada. Bila lumayan lagi aus sih. Entas gawa pari RT jorgel lah mau budak bungkur ke RT orang bener. Lah lumayan. Car, tas ngoyok gimana? Lang-lang rasa wetang. Lah kopi kita nih anjing kene kin. Menjelak laka uang kene kin. Kin ki bocah ya maki. Apa maneh? Cek, nyel kopi cek. Bubidan prim bubidan. Iki kopi iki bubidan maneh. Ruwet kita ga. Cek, kopi cek. Kopi kita gebu hilang nih kene kita dokon kita nih. Ya, sirama dong petakan baik cek. Bubidan bal bubidan is. Cek, kopi cek. Sirama Sirama bubidan udah bagi cek. Kopi hilang kok si bubidan mah gampang. Lah sirek ngegolek kita bayar. Masya Allah. Kopi cek. Menang kopi kita hilang. Kopi mau terima nih sirek cek. Wih. Arep ngajak gulat maning bae. Bubidan prim bubidan. Menang sirek gimana? Menang. Kita merata kita mau terima cepat kopi mah deh kamu oli lor-lorowan mak kita Lu luis. sirek turun ngengkol ora muni-muni je. Cek bubidan tuh. Oh, kopi kita Cek. gak hilang. Wong mah bagi-bagi aja lah akake lor-lor dewe kan bae sira kumaha. Ih. Ribu bae. Lara cek lara di Kopi kita maman hilang. kebun Ajak tukar dikit sih. Prima Wih, mereka apa maneh? apa maneh? Gak panas bae. Benar aja. Aduh. Gua aja tukar nih kene. Ada gulung. Kapan si Patu si Nurul kamu ya? Wih, lah kopi kita aja lah kita sindir rog-rog mekanik kita ngkansing pada perotulan mekanik. Wih, pecing ulak malik mekanik. Oh, wow, aku betul lorok kamu ya? Wih, ampun. Wih, sindir si Patu kita gebrek kamu lah. Wih, buat temen lah. Wih, lawas kita kena orang ngederang pekaya kita iki, ternak sanyo kita iki. Wih. Alhamdulillah iki masih sehat orang afiat iki, ternak sanyo kita iki. Wih. Lah. Tapi kita kin wis lawas iki ya, orang ngederang bubidan iki. Nyinde ya bubidan iki ya. Aduh. Barang bubidan iki alam gelem tak kawin karo kita mah. Wis aset-aset kita tak nyaken kabeh. Sing mulai ternak sanyo, ternak lele, sawah segala wis kira bubidan kabeh. Mang. Kenapa doy? Bubidan, pulang kampung. Klimen bubidan ya? Iya pulang kampung ding. Pulang kampung? Bendara. Bendara? Iya nih naik pesawat. Di. Itu doy pesawat Iya, doy. apa mang? Di pesawat ya? Ya ini bendara bubidan ya, belum naik pesawat dulu bubidan ya. Ini bendara masih. Wis yang bener sih doy sirekin. Iya mang, demi Allah. Aja gila apa doy? Sirik doy. Bang. Di. Pas dikit kita nganek ki, bener mang, kan apa bawaanku. Biasa nih bubidan kalau narap lu nggak ikut lapor dikit nih kita. Iya beneran mang, mau kita lang. Doy, masalah bubidan aku hidup mati nek kita iku. Di. Iya, Nomor kata. 1 pokoknya wakil itu nih. Beta kata yo. Si bener iki. Yo paling teh mah. Ki. Aja jam berapa ki kan bilang. Aja ngegol sih, aja ngegol sih kita Bener, iki Ma. lagi puyeng iki Demi mau. Allah, Ma. Serepo iki korsi noro korsi Bang, pace iki. Bang, Bang. Ten kok kali brodolanku. Ya aja gol sih iki. Yo. Asal gol sih. Iya yo, paling yo. Kangen gol kan ram-ram makan apa dong? Ada polisi di kanan. Iya teh bener. Iya. Waduh, entas main pakong bungikin. Dia anak polisi segala mani. Nong ajar orang ya nong. Iya. Wale benong. Iya, Mang. Cocok. Kabur. Enggak lemas teman saya. Mang, lemes temen mang, kan kita dapat Lemes dah. ki.
Aduh, masyaallah. Hampai kita kerasan dari primen iki doy. Wis mau di Mang, udah berarti. Kita ku selawas iki terbubidan iki doy. Barang anu lu ngabai ki aduh masyaallah. Oh, ada salah apa Mamang itu bidan. Lah barang masalah timbangan bang doy. Timbang. Iya, salah timbangan wis. Ya Mamang emang nih timbangan gabau ono. Ya jadi kita nyesel doy. Kita sogi ya doy sawah, doy ternak sanyo, ternak lele. Kalau tuh kapal lu kus. Rasanya sulgur tuh kapal lu rasanya nyesel kalau tuh kapal lu roy. Iya, wis Mang. Barang mekanik mau bisa nyusul bubidan nih doy. Wis gati man wadan mah tinggal lah aku lihat. Rasanya kan hampa urip iki doy aduh. Aduh, per mati per rasanya kita gitu doy. Aja Mang, aja mati masih nom. Aduh, rasanya sangat berguna kita urip gitu doy. Aduh, masyaallah doy. Mang, Wis lah doy. simpel Mang. Wis lah. Mang. Wis marah kita gitu doy wis. Ma. Orang peduli aduh wis. Men bubidan deh, bubidan bodoh Mang, bubidan. simpel Mang, nyebut nama Allah nyebut Mang. Bubidan beres sebenarnya bubidan. Bubidan. Ya udah tadi itu bidan dong. Bubidan. Aduh, bubidan. Tete, kenapa teh? Sirik apa maning? Aduh, bubidan Manis, lu dah. ayo. Wis, teh ikhlasakan bete. Harus lu nggak mah? Wis sirik aja mau kau nih kasih keterangan sirik. Wis sirik aja mau kau nih sirik. Kita kisih pengen niki, demen Wih, niku bubidan teh, niki. ampuran baik. Iya, mau Kita- kelas-kelas niku. Wis Wih. sirik primen niki. Wih doy, ki, teh ampuran baik kita marah udah buruk kita ngurung-ngurung bubu dan kita buronan teh dibelat kita. Ngomong apa sih Radar? Wih, teh sabar kita kita jelasakan teh. Sabaran. Ih, sirah gimana? Jelasakan ki. Dasakan apa maning? Wih, dikit Mang, jelasin dikit. Ngomong dulu dikit kaki. Wih, teh Gimana nih? ngurung-ngurung mungkin bidan palsu teh. Pelarian. Palsu primen sirik. Wih, teh. Kakek ngomong teh. Sapa? Jadi betul teh. Anak polisi kan kak? Iki apa maning iki apa maning? Buset. Kau polisi kan kak? Boleh siapa maning iki? Si Abah dia mau ngomong dikit. Sama tuh. Wes menang kabeh, menang kabeh ki. Ngokaken ki. Senajan bubidan niku teroris, mafia, bandit, maling, tetap kita mendemen bening bubidan. Lamun ana siki tak kawin, saksine bumi kor langit. Serius Pak RT? Mang, bidan aku Mang. Bubidan enggak jadi lunga. Mikir. Bapak serius ngomong kayak tadi? Serius bubidan. Asalkan ada syaratnya. Apa syaratnya bubidan? Pak RT harus bantu saya untuk ganti identitas saya. Siap itu mah. Ko, krungora. Krungo. Sini bubidan saya gawain. Bubidan. Kawin delengku ya, pokoknya mah laka lara. Wih, RT kawin. Laka. Mandangan. Mang, kok kita kawin ya kalau situ Mang ya? Siap.